pula mai pas bawa kenal lah, bawa apa benda kingkam. Ya kami sidak orang ajar, kami tak lari. Datang cikgu lari lagi siap. Ya saling main agak macam biasa nari tasawanda. Ya mai agak slow-slow. Ya kami bani pola sige petak buknya. Ya tema main nari bulan. Kaki minat akhirnya jadi kita boleh pergi luar nanti jadi ya macam kita macam makin minat lagi ya. Okey, tok kami pula. Tok dalam sehari tok bunga tok sehari sikit lah bunga. Saya pula siap tok sebulan lebih. Benangnya silver dengan emas. Ada saya pula. Ada ini gini, budak ini gini. Right, so apa yang kita boleh lihat dekat sini ialah Amran tengah membuat motif sisi gunung ataupun pucuk rebung, okay, which is actually Kingkam has always been very special and very unique, something that is very revered, something that is very treasured by the people of Sarawak. What's so special about it is because of its technique, alright, very much mathematical, alright. At least like about 10 years ago, it was actually at the brink of extinction. There was only less than 26 embroiders. Out of these 26 embroiders, there's only one who was, during that time, below 30 years old. And then we wanted to find young embroiders who sort of can really carry on this art. Yeah. Alright. This is tempat perjumpaan dengan family. Family boleh datang. Saya Nur Jaidi bin Sarkawi, umur 49 tahun. Tugas saya yang utamanya mengetuai pemulihan dalam pembentukan sasiah pelajar di sekolah ni. Salah satu metod yang saya gunakan adalah Kingkam itself. Memang unik, mencabar, tapi saya suka cabaran. Mula-mula memang orang benci. Dengan saya pun orang benci. Yalah, abang-abang sador kan. Badan macam tentera, macam komando. Tiba-tiba menyulam. Kita turunkan ego dia, kita latih. Dia macam kita buat Kingkam itu sendirilah kan. You nak buat motif ini, you kena 5 di kiri, 3 di kanan. Dia memang akan ikut. Kalau secara holistik, kan, pembentukan sasiah itu berlaku pada jiwa, dia akan nampak perubahan yang lebih signifikan. Tak kenal maka tak cinta. Itulah hayat dia. Masa mula-mula saya buat, memang susah sebab ia memerlukan keyakinan diri lah. Motif paling susah saya buat bunga ros sebab dia memerlukan sulaman yang paling halus. Dia berhati-hati bila buat bentuk bunga tu, kita mesti sulam mengikut urat benang. Kalau kita tersalah kira, dia akan jadi sengit, dia akan tidak lengkap lah. Macam saya buat Kingkam untuk menenangkan fikiran. Lepas tu untuk belajar benda yang baru. Memang seronok buat Kingkam. Ambil bebas, ambil sambung Kingkam lagi agak kejam. Macam si dah suka. Perasaan macam si Dayak lah. Kami macam dapat pergi KL lah. Dayak kami jumpa macam orang Semenanjung tu. Kami pun kan banding lah akas Semenanjung. Pun mantai akas Sarawak pula. Daya kami ajar orang tidak Semenanjung, tidak Butik, tidak sini. Ada sidak pandai. actually Kanta from India. One of our focus area is to preserve art, heritage and culture. Within this realm, our main focus is on heritage textile that are almost lost to time. Kingkam, it's unique to Sarawak, it's one of them. At the same time, Hasana has always continued to support marginalized community as part of our core value to strengthen the fabric of society. This is an initiative that marries both art and supporting vulnerable communities, which in this case, the Henry Gurney School students. Heritage textile craft itself is not just a fabric, art is beyond that, and we felt that art can actually change people's life.
Mula-mula saya buat keringkam dulu. Dek simak saya, dia orang yang paling seronok. Dia cakap dengan saya, buat betul-betul. Belajar teknik-teknik buat keringkam. Dia tengok saya berjaya. Dia tak nak tengok saya macam dulu lagi. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Budak-budak ni kadang melakukan bukan atas faktor kendiri sangat sebenarnya pun. Ada kadang pengaruh rakan sebaya, kadang tak kenal, kadang kita cuba remaja kan. Tapi benda yang dicuba tu salah. Itu tugas kami lah, dihantar ke sini, kita didik, kita groom dan kita kembalikan semula kepada masyarakat. Yang bagusnya program keringkam ni, bila dah mahir dah apa, orang puji, orang nampak macam intan. Bila kita dah kilap dengan keringkam, dengan kemahiran, dengan disiplin yang bagus, jadi satu yang menilai. Itu yang kami cuba lakukan.